khathi kodwa ngoba kunalamandla sebenza kuye amethembayo lo muntu akhuluma naye ukuthi nanoma bekagula ungithembisile wathi uzomphilisa kodwa naku manje sekuwesofile ngiyazi ukuthi kunamandla amakhulu kuye namanje ngisemile phambi kukaJesu noma umntwana sekafile kodwa ngisemile iBhayibheli uJesu wahamba naye ekhaya mayefika ekhaya wavala umnyango wavalela abantu abangena faith wasala nabafundi bakhe abathathu wakhulekela umntwana wavuka ngokukholwa waphila njengalendlela uJairo wayemthembe ngayo uNkulunkulu isikhathi sabantu abazothemba uNkulunkulu hayi abantu abazohamba ngechorus ukuthi lapha enkonzweni uNkulunkulu uyashintsha isimo uNkulunkulu wenza into entsha phakathi kwethu ngakho udinga abantu abazomthatha engqondweni angiyo babe semandleni akuwo yena enguNkulunkulu bakholwele ukuthi things are gonna happen a different way this time empilweni zethu ngoba lo uNkulunkulu uze ngamandla amakhulu and the very same power ayikwazi ukusebenza kuye kuphela ukuze izinto zingenzakalele nakimi kumele kube namandla thize asebenzelele ukukholwa ukuthi the thing is gonna happen uNkulunkulu musa kasibusise egameni likaJesu Kristu haleluya haleluya izwi kaNkulunkulu limele liphile kithi izwi kaNkulunkulu limele lisinikeze amandla ukuthi simethembe umethembe uNkulunkulu umethembe isimo sikhuluma umethembe siphikisa umethembe besho bethi angeke kuze kwenzeke kodwa umethembe lo uNkulunkulu ukukholwa ukwethemba izwi lakhe uhambe ngalo uhambe uwazi ukuthi ngoba eshilo loba kushilo uza kukufeza uza kwenza ingake emqinisa athi ungesabi mina ngizoshintsha isimo Jairo noma ngabe sekuthiwa sowufile kodwa I will change the situation egameni likaJesu hallelujah ake sivuleni lapha eHebrew chapter 11 Hebrews chapter 11 Hebrews chapter 11 izwi lenkosi lisifundisa ngamaqhawe okukholwa cela ufundele uverse 1 verse 1 kepha ukukholwa ungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa ukukholwa kuyiqiniso ngezinto ezethenjwayo haleluya qiniseka ngezinto ezethenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo uma sikhuluma ngefaith ukuthi uyaqiniseka uma ngesibindi entweni ethenjwayo something you hope for but umekiyo bese uthi ngeqiniso lento leyo engiyethembayo ngizoze ngiyibone noma ingabonwa haleluya ngiyayethemba lento bese ngiyadlula kwethembeni sengiyakholwela ukuthi izowenzeka izobonakala imothulini noma ingabonakali okwamanje haleluya ngoba ngaphandle kokukholwa bazalwane ayikho into ezosifakazela ebantwini ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu nokuthi sihamba noNkulunkulu ubufakazi bomuntu okholwayo busekutheni akholwele ukuthi into engekho izoba khona into engakaze yenzeke izowenzeka engakaze ibonwe izobonakala uNkulunkulu ufuna abantu abanjalo yibo abantu abazodla umhlaba abantu abazowenza abantu basezweni bazi ukuthi kunoNkulunkulu ohlukile eElohim Bible Church ngenxa ukuthi bayakholwela ezintweni zingakabikho zingakabonakali but bakholwele iBhayibheli lokukholwa kwabo kuba ngiyinto ebafakazelayo uma sikhuluma ngoAbraham enganamntwana engenalutho
eminyakeni eseyidlulile la khona amandla wokwenza ephelile kodwa wakholwela kulezi uNkulunkulu alishoyo wathatha into engekho wayenza kwangathi khona walalela uNkulunkulu wahamba ngezwi lakhe engakaze abone kumuntu before. Uyabona ukuthi thina singcono sinabantu esifunda kibo sinamaqhawe asezwini esibona kiwo kodwa bona babenza lokhu bengabonanga muntu bengezwanga muntu but they just believed God ukuze basiprovele ukuthi lo nkulunkulu unamandla athize asinike wona asebenza kithi ukuze kwenzeke izimangaliso. Wakholwa uAbraham at his age noma uSara wamlahlekisa wamkhomba indlela kodwa he believed again wema wemela iqiniso until wakwazi ukuthi amthole uIsaac abe indodana yefa lakhe elizodla ifa lika Abrahama. Uthi iBhayibheli uNkulunkulu mhla emthembisa Abraham ngoba engumuntu naye wamangala wathi Nkosi usho njani ukuthi uzongenza ubaba wezizwe eziningi. Usho ukuthi lenceku yami Eliezer ngiyefanele idlifa lami. uNkulunkulu uthi no mina ngizokwenza ube ngibaba wezizwe eziningi. He had to believe engenalutho enenceku kuphela wakholwa uNkulunkulu wamnikeza isizwe sonke sokukholwa esiyithi wamenza wathola uIsaac wazalwa wakhula eyisithembiso phambi kaNkulunkulu kuAbrahama ngokukholwa. Bazalwane akekho umuntu bayangacabanga ukuthi kunomuntu ona 100 years ongakwazi ukuthola umntwana. Sasingekho lapho sonke sasingakwazi konke kodwa sesikhonile ukwazi ukuthi such a thing can happen ngoba uAbraham wafakazela izwi likaNkulunkulu. Kuyini wena ozimisele ukuthi ngifuna ukuba ngifakazi ngifuna ukuthi mabe quote baquote umuntu okwazi ukumela iqiniso nokwazi ukumela into engekho izibe khona. Ngifuna ke bangiquote ukuthi ngathatha lokho from zero ngakwenza kwabonakala kwaphatheka. Haleluya. uNkulunkulu akavuma ukuthi akube nguye kuphela osikhombisayo ngokuthi akhuluma izwi bese kudaleka izulu kudaleka amanzi kudaleka konke kodwa wafuna ukuthi nabantu abanjengathi abayinyama njengathi bakholwe kwenzeke izimangaliso izinto ebebekholela kizo zivele zime zibonakale ukuze sazi ukuthi ngokukholwa izinto ziyenzeka. Bazalwane, you just believe, you just say yes Lord ngiyakholwa. Yebo ngoba ushilo Nkosi ngiyakholwa. Yabona kunezinto uNkulunkulu azikhulumayo akuhlebela zona wena uwedwa ayikaze yenziwe ngumuntu lento mara uNkulunkulu uyakuhlebela ukuthi mawungenza so but umuntu uyasaba ufuna uqala bona omunye aqala yenza lento iphumelela bese ngikhona kholwa ukuthi konje lento nozibani wayenza. Kunezinto kumele ziqale ngawe. Lithi iBhayibheli umhlaba ubhekile ulindele amadodana kaNkulunkulu ukuthi abonakaliswe emhlabeni. People who are going to believe for things ezingakaze zibonakale ziqale ngabo bese ziyenzeka. Kube ubufakazi kube ukukholwa bakholwe nabanye abantu ukuthi yebo lezo zinto ziyenzeka. Lapha kuverse 2 uthi ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho lokho kwenzeka bekholiwe bafakazelwa ngakho bangabokhokho bethu ngoba bahambele indlela yokukholwa egameni lika Jesu Kristu. Haleluya. So izwe lakhiwa ngezwi kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wadlula wathi no uma ngingema la kimi ngiNkulunkulu ngenza izinto abantu angeke bakholwe makube khona abantu benyama abazokhona ukufakazela lezi zinto engizishoyo ezikukholwa. Ake ngifundele ku verse 4. Ngokukholwa uAbel wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo omuhle kunoKayini athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe nangakho usakhuluma noma efile. Haleluya. Abel wanikela umhlatshelo wakhe ngokukholwa phambi kwaNkulunkulu.
umhlatshelo wakhe waba ngumhlatshelo olungile by faith. Lithi iBhayibheli ngoba lo mhlatshelo ulungile nanamuhla usakhuluma lo mhlatshelo wakhe, waba namandla lo mhlatshelo wakhe ngoba unikelwe ngokukholwa. Yes, you can give by faith until umnikelo wakho ukhulumela izizukulwane zakho ngoba unikele ngokukholwa. Wanikela hayi ngoba mhlambe unako, but ngoba ukholwa kuNkulunkulu. Nkosi ngiyazi uma ngizonikela ngaloku kuwe kuzoshintsha ngisho nesizukulwane sami. Isizukulwane sami ngeke saphinde siswele. Izizukulwane sami la siswele khona ngeke uNkulunkulu athula ngenxa yalomnikelo ngiwukhipha manje, nginikela ngawo phambi kwaNkulunkulu. Ukukholwa sikholele ezintweni lesa singakezwa sometimes omunye umuntu uthi ukholela kizo, but uAbel wanikela by faith. Namhlanje lo mnikelo wakhe waphila, wakhuluma, waba nevoice egazini lakhe ngenxa ukuthi enikele ngokukholwa. Hallelujah. Bese uverse 5 ukukholwa uEnoki wathatha ukuze angaboni, akabe esaphunyana ukuba uNkulunkulu wayemhlabathile, ukuba engakathathi ufakazele ukuthi wayethokozisa. Hallelujah. Engakathathwa uEnoki ufakazelwe ngamagama umkhonzelo uNkulunkulu, uhambe noNkulunkulu ngokukholwa. Engakasuswe emhlabeni kwaba nobufakazi. Ukukholwa bazalwane, ubufakazi kufanele buvele kuqala bese ngikhona ubizwa ngoyise wokukholwa. Ngamagama ngeqhawe lokukholwa kumele kube khona ubufakazi. Asithi kuqala kwenzeke bese ngikhona sengikholwa. Ngikholwa kungakenzeki kube ubufakazi ukuthi yazi lo muntu uhambe wayowenza so, samangala sonke ukuthi kungani ufike lapha wasusa konke wafaka lokho sonke simbhekile simmangele ukuthi kani uphambaniswa yini, wenzani. Sonke sibhekile simangele sithi masibheka sibone kushintsha izinto ngenxa yento ayenzile yena ngoba ukholwele. Futhi ukukholwa bazalwane kuyakhuluma. Ukukholwa akukuthuli kodwa kuyakhuluma, kuyasho ukuthi ngiyakholwa ukuthi Jehova uzokwenza lokhu, ngenza lokhu ngoba ngiyakholwa ukuthi uzokwenza. Angeke wamveza ubufakazi bokukholwa ngobutsotsi ukuthi mhlawumbe uzofihla uthe sengizobona khona, kodwa ukukholwa kuyakhuluma futhi kunezenzo. Kwenza umuntu enze into ezowenza ukuthi abantu bakholwe. La besho khona ukuthi lokho akwenzeki kodwa lo muntu akholwe bese lento iyenzeka. Ukukholwa nokwesaba izinto ezimbili ezingahlangani. Into eyenza ukuthi umuntu mayekholiwe entweni abese akasakhuluma sabe ukuthi ugcwele ukwesaba vele. Ukukholwa kunake ngeke kwema ngaphezulu kokwesaba. Uma umuntu engasho ukuthi ukukholwa kwami phakama ngaphezulu kokwesaba, lento yesabayo sonke isikhathi ilento egcina bese iyenzeka. Usho njalo uJob uthi konke lokho ngikwesabayo yiloko kungehlelayo. Ngamagama noma ngathi ngiyabelieve uma ngizosaba ngeke ngize ngiphumelele. Kunezifo ziyafika, ama-virus amakhulu adumile khulunywa ngawo, abo COVID-19 bafikile bathinta bahlasela ngisho abazalwane abaningi bafile ngenxa yalesifo. Into eyayibiza ebantwini ukuthi bayeke ukwesaba isifo. Abantu bakhuluma ngesifo kakhulu kunokukhuluma ngamandla egazi likaJesu elibasizayo
abagcine baphilisayo bakhuluma ngeCovid bamemezela indlela ebulala ngayo kwesatshwa kwenziwa konke ngenxa yokwesaba ifear yalethi iCovid yabulala abazalwane yabulala abantu abanegazi lika Jesu beyingezelanga bona kodwa yayizele ukuthi izosenza thina sikhombizwe ukuthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ongakanani amandla akhona kuNkulunkulu kodwa ungesabi noma isifo sifika sikhuluma kodwa kholwa kuNkulunkulu ukuthi ngiyamazi usho njalo uJob uthi ngiyamazi umhlengi wami isimo sasimphikisa isimo sasimenza ukuthi ake sabe unkosikazi wakhe ekhuluma amazwi wayekhulumela kona ukuthi saba Jobe bese uyekela le faith lezimo esibaphakathi kwazo ziyakhuluma nathi zikhulume zikukhumbuze uthi noma ukhohliwe zikukhumbuze zenzela ukuthi wenzeni uzosaba utatazeliswe yiso bese ngalesikhathi usaba isifo sithola amandla bazalwane siphiwa amandla kunamandla asebenza kithi ukuthi simkhole uNkulunkulu ezimeni zonke esihlangana nazo uNkulunkulu osinqobelayo uNkulunkulu ongenza ngaphezulu kokucabanga nokuqonda komuntu kuphela kulomuntu okunamandla phakathi kwakhe amenza ukuthi akholwe like a madman ukholwe ukuthi yabona la khona la kuzodlula kuyadlula lokho babathe ubabona ukhala izimo zibabona ukuthi yabona lo mntwana ubhizi uyayenza lento yakhe uyabona le ndoda ibhizi yayenza lento lo mfazi ubhizi uyayenza lento but umnikazi wento eme ngesibindi yabona ngesikhathi uGoliath emile phambi kwaIsrayeli ememeza ekhuluma efuna ukumqeda uIsrayeli athi ngikhiphele nje umuntu oyedwa can you imagine ukuthi kwakuyisizwe sonke Israyeli emkhulu kangaka bebaningi kangaka ngisho nenkosi yabo uSawuli yayikhona phakathi nezikhulu namaqhawe athenjiwe ake alwa izimpi kodwa bakwazi ukuthi bonke bengu-Israyeli bamiswa indoda eyodwa enguGoliath the giant Goliath wema wathi namhlanje ngiyamdelela uIsrayeli wakhuluma wasakusasa kuthiwa for 40 days elokhu ememezela uGoliath ukuthi ngifuna neday 1 but kungekho noyi-1 ophumayo ekhuluma uGoliath ngomlomo wakhe ngoba izimo zinamandla okukhuluma to bring fear phezu kwempilo yakho bese uyakhohlwa ilegazi onikezelwe nalamandla asebenza kuwe bese uyakhohlwa ngawo ngenxa yezwi elikhulunywa nguGoliath wayelokhu ekhuluma every day uDavid ulalele umikisa ukudla kubafowabo ulalele Goliath yakhuluma kuchucha kutatazela amakhosi kutatazela izinduna kutatazela bempi bonke baphethe izikhali kodwa kuswelakala nje oyedwa o-understandayo ukuthi yabona isitha ungasizwa sikhuluma sisuke sidila nawe ukuthi tatazela uke wabona empilweni uma umuntu afuna ukwenza into asithi mhlambe kunomuntu ebamsabayo mhlambe sithi njengomuntu oyingozi emphakathini uma kuthiwa wenze something akavele nje eze kuwe avela kubambe akwenze lento uzokutshela kahle ethi mhlambe wasithi uhlupha umntwana wakhe uzokutshela kahle ukuthi uyangazi kahle mara ukuthi ngingibani uke wahlangana nomuntu onjengami bakutshelile ngozibani okhona ukwenza lokho nalokho akukhumbuze lezinto lezakhona ukuzenza akukhumbuze akutshele ukuthi amandla ala kuye angakanani akavele nje akusukele wenza sure ukuthi uqala ngesikhali sokuqala sokuthi akhulume izwi lezwi alikhulumayo linamandla okukwenza ukuthi utatazele uzikhohlwe nokuthi konje uJesu utatazele usindisiwe uthi mawuhamba uthi uhamba ngemoto ubiyele ekhaya akhulumile uSathane uthi mawuthi ubiyele ekhaya uthi yo what if ungafiki nibongicheck endleleni nibongifonela lo mama lo akasikahle ingozi kakhulu lo baba lo makathi uzokubetha ngezulu uyakubetha kadlali utatazele uwedwa
kodwa uthuswe izwi alikhulumile akakenzi lutho before ayobamba lento yakhe mhlambe kuwe bekunamandla angaphezulu kwalento yakhe but izwi alishilo licedile ngawe so ke uma usathane ekhuluma usuka dila nawe ukuthi phela amandla yezwi alishoyo bese wena ulindela into evela kuye bese yena ukhohlwa ngento evela kuwe siyakholwa bazalwane bese siyakhuluma njengoba nobumnyama nabo buyakholwa bese buyakhuluma uyabona uGoliath wakhuluma amagama phambi kwaDavide ngisho uDavide sekeza phambi kwakhe athi mina wena Goliath ngiza kuwe ngegama lika Jehova Sebawothi wayesekakhulumela nje wena Davide wena mawubheke mina ubona ngathi ngiyinjanyana nje uzala kimi uphethe lokho kuphethe ucanga ungangenzani wayelwa kumqeda amandla ngoba ifye bazalwane iyakwazi ukushaya ukukholwa kuphele uma lo okholwayo enganazwi alishilo ukukholwa kuyakhuluma uma ukhuluma lokholwa kwakho kuthola amandla ukwesaba kuyabaleka kulo okhulumayo khulume ngokwethemba lo ophakathi kwakho umtshela uSathane uthi yabona lokho ngokwesikhashana zijabulise kodwa kuyadlula my God will stand uzomothulini umhlengi wami izinto zami zizowenzeka uzomangala ukuthi nguye lo obekahamba njengesicathulo ekhala ehlabelela iculo lokuswela kodwa namhlanje nangu sewumile abantu abakholwayo banamandla wokuqeda izwi elikhulunywa isitha lokusabisa by faith siyakwazi bazalwane ukuthi sikwazi ukukhuza uSathane ngokukhuluma izwi elinamandla egameni likaJesu Kristu haleluya haleluya ukwesaba kwenza ukuthi uSathane asithagethe sishintshe ilimi lethu sishintshe language yethu sivumele yena asalazenzela phezulu empilo yethu lithe lapha kuverse 6 akwenzeki ukuthi simthokozise ngaphandle ukuthi senzeni sikholwe haleluya haleluya kumele simethembe loNkulunkulu ezimeni zonke ezintweni zonke believe in this God ukuze kwenzekeni ukuze umthokozise bazalwane ukukholwa kwethu siyakusebenzisa kwezinye isikhathi sisebenzisa ukukholwa kwethu sikuthathe sikusebenzise endaweni ezingasizo siyakholwa kwesinye isikhathi but sikholwe lentweni engasiyo lo wesifazane oyephethe isifo somopho lithi iBhayibheli wayesekahambile for 12 years efuna usizo ezinyangeni ezangomeni kubo bonke abodokotela yes wayeya lapho eyangokukholwa but lokholwa kwakhe wayekufaka endaweni wrong wayeku-investa in a wrong place yebo ubonile uyile sangomeni lesa esihlala ngale safike sahluleka but mawufika ngale kunomunye ozokutshela ukuthi hayi ushiya loya wangale lo wangale loya uyakhona loyo ngimbonile enza kuphi nakuphi usuke kuloyo uye futhi kwesinye isangoma sifike naso sithathathe kuthi do 2 days 1 to 3 kuyabuya athi omunye no man kunomunye ongale endaweni so hey loyo ungathuzwe ngami vele loyo akafuna ukuthi sikhulume nje angifuni ukukhuluma kakhulu ngaye uzwe lendlela lo muntu ayibeka ngakhona ukuthi kusho ukuthi lapha kune secret kunefihlakalo uphinde ugijime uyotshela ukukholwa kwakho khona egcineni 12 years iphelile egcineni uthina umuntu uthi ukukholwa kusebenzi ngikholiwe ngithembile ngaya lapha but lo wesifazane this time lithi iBhayibheli washintsha indlela akholwa ngayo washintsha iground yakhe la atshala khona ukukholwa kwakhe uma ungathi uzothi ufuna ukutshala utshale lapha esikontirini or lapha epavingini bese uyabuya uzositshela ukuthi ya kunini solo ngitshalile solo akwenzeki lutho omunye umuntu utshalile ugubhile wahlakula inhlabathi kahle watshala
isitshalo sakhe kwavela isivuno, uyabuya uzophikisana naye uthi hayi bayakhetha ngani nami ngitshalile. Utshale kuphi? Into ebalekile utshale kuphi? Utshale futhi ngasiphi isikhathi? Noma ungatshala manje ebusika ugubhe lo tshani lapha kube inhlabathi kahle utshale, but lento oyitshalayo uma kungasisi isikhathi nendawo la fanele utshale khona, isizini ingavumi ukuthi itshala. Ngamagama mangikhuluma ngesizini ngikhuluma ukuthi umoya kaNkulunkulu ungashongo ukuthi this is the right time. Planta the faith yakho la. This is the right time. Nikela lo mnikelo wakho la. This is the right ground. Faka lo mnikelo wakho. Uma uNkulunkulu engashongo ukutshala kwakho kuyize leze. So isikhathi sikhala ngokuthi siyakhola izinto zingenzeki. It is because the ground esitshala kile, the season esitshala ngayo, sitshala sitshelwe ngubani ukuthi tshala lapho. There's a ground fruitful bazalwane, there's a ground dry ne fruitless. Uma utshele la kuna fruitless khona, don't expect any fruit, but fruit uzowathola uma uzotshala la uNkulunkulu athi tshala la, hayi ngengqondo yakho. Buza intando yakhe. When you plant your faith upon a situation empilweni yakho, you don't plant anywhere. Awenzi ukuthi ngifuna ukujabulisa or ngifuna ukujabulisa umfundisi, hey ngizofaka mhlamba le blind elidabukile ngizolungisa libe kahle just to please umfundisi. I know sometimes ngaba khona into engenzeka empilweni yami. You are pleasing umfundisi. It is not God. Othe hamba uyolungisa lapha. I want to bless you. Every ground uNkulunkulu akuvulela yona ukulitshala kiyo, ubeke isivuno sakho kuleyo ground. So if you do things ngokwengqondo yakho awumthokozisi uNkulunkulu, you have to believe ukuthi mangitshala la things will happen. And uthi mawutshalile awucomplain, uyahlabelela ngenhlabelo indumiso yakho, uthelelele isitshalo sakho as you worship God. We thank you God, something fruitful is going to come out. La ngitshale khona ngiyethemba, ngiyakholwa kuzowenzeka, uzongenzela kahle ngomsa wakho. So ukukholwa yiko kumjabulisayo uNkulunkulu. Uma senza into sigcwele ukukholwa bese bakajabulile bese uyasenzela lezinto esizifunayo. Kuyini okufuna kuyo? Akukho okungeke kwenzeke kuyo. Lisho njalo izwi lakhe, as long as simethemba loNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Kholwa kwethu kuyakhuluma, kholwa kwethu kunamandla, kholwa kwethu kudlula ngisho nomuntu okuthiwa uyingozi kangakanani. But when you believe in God, God will stand your ground. Ngakumisa uNkulunkulu ngesikhathi ezinzima, akumisa uJehova, akukhombe ukuthi wena ungowami emeduze kwakho, ngoba uyakwazi ukuthi uyamethemba njengoNkulunkulu, awunayo omunye egameni lika Jesu. Hallelujah. Kholwa, whatever that you want, God is able. He will do it for you. Ngisho mina salary incane, uJehova is enough, is more than enough. Kunamandla sebenza. Akasho ukuthi sikholwa ngamasalary esiwaholayo, kodwa uthi ngokwamandla sebenza kuwe. The power yokumkholwa esebenza kuwe. Ungenalutho, unolutho, but udlula othweni lwakho uthembe yena. Ukuthi ngiyamethemba, uma ngithi ngizowakha lo nyaka lo lobusika lo ngizoqala ukwakha ngoDisemba, imvula izoqala ine, izongithola sengicedile i2 room na kanjani. Lo uNkulunkulu omethembayo uyakwazi ukuthi awuthembanga imali yakho, kodwa uthembe yena. Yingakho esikhathini esiningi uma sithemba imali zethu ziyavamisa ukusidisappointa. Sithi sifuna mhlawumbe ufuna ukushada, athi ngingabeka imali ngifike nedi ku-15,000 or ku-30,000, ngiyaqala manje ngiyalungisela. Ngeke uzufike
ku-30,000 uzothi usabekile i-5 kuvuka okunye kufune i-1 lapho uyikhiphe le-1 uthi hayi ngizoyivala nge-2 months ngizobe sengiyivalile uthi usayikhiphile njalo kuvele okunye kuvele kufune kube isidingo esikhulu kukwenze ukuthi khipha futhi inkinga ubhilivela emalini yakho but uma uzomethemba loNkulunkulu money or no money believe in your God when God is faithful uma ngithi lokho ngiyakufuna kuzowenzeka ngicela ukukholwa egameni likaJesu Kristu this thing must happen this thing must come to pass whether ngiphetheni angiphathengani kodwa ngiphetheni lamandla asebenza phakathi kwami yiwo azowenza ukuthi lento engiyifunayo ikwazi ukuphumelela hallelujah hallelujah fear not ungesabi uJesu nathi njalo ungesabi hamba naye themba yena ezintweni zonke ozifunayo waphila lo wesifazane yaphila indodakazi kaJayiru Jesu akaphelelwa ngamandla waphila lo mfana owayenesithuthwane ehlula abafundi behlulekile kumphilisa waphila no one failed ezandleni zikaJesu ngoba uJesu kunamandla kuye angaphezulu kokuqonda kwethu akaphelelwa ukusenzela akathi sengenzele loya mani kancane ngizokwenzela ekupheleni kwenyanga he can do for us all right now when we believe God can do egameni likaJesu phela bomethembayo ungamngabazi unguNkulunkulu don't doubt this God isimo noma ngabe sidudla kangakanani it cannot be sidudla than Jehovah namandla akhe amakhulu namandla akhe asebenza kuwe as long as there's this power esebenza phakathi kwakho ebelievayo ukuthi he can do whatever that I ask he can do enguNkulunkulu egameni likaJesu Kristu methembe yabona kudala sisakhula besikhula sizobufakazi ezikonzweni abantu bekhuluma ukuthi ekhaya bekungena kudla yazuza umuntu akhuluma athi bekungena kudla sengimangele abafundisi beshumayela bathi ngishumayele siphume enkonzweni ngingazi ukuthi siyodlani nonkosikazi nabantwana but sithi masiphume enkonzweni kuvele kungena umuntu akokode eze nokudla sekuphekiwe sekuready asisayopheka but so uletha lokudla kuready ngoba uNkulunkulu ezwile esezweni lakhe besizizwa lezo zimangaliso even nezinkulu kulezo namanje sesekhona Jehova kaguquki usesengiloya uNkulunkulu okhona ukwenza la kungena lutho khona yena wenza kube khona utho he is able hallelujah hallelujah methembe kunabanye abathi asikholiwe sesidiniwe sizoze sife soloko izinto ezingenzakalanga kusho wena ukuthi uzoze ufe ngesikhathi usho njalo uzofa vele sizosala sizidla thina sishiyele sidle ngoba wena ubona ngathi kuyakubambezela uzoze ufe jahele kufeni lapha masifunda khona lapha encwadini yamaHebheru chapter 11 cela ke ngifundele lapha I think it's verse verse 11 to 13 11 funda verse 11 ngicala ngizwe ukukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi ukuba wathi ukholekile owethemisa ngakho ke wavela koyedwa yena enjengomfowabo abangakezinkanyezi zezulu kuningi bangangesihlabathi esukeni lolwandle ezingenampama. So verse 1 or verse 11 funda 12 13 to 15 is ngakho ke kwavela koyedwa yena enjengomfowabo abangakezinkanyezi zezulu bengangesihlabathi esukeni lolwandle ezingenampama bonke labo bafa bekholile bengazakulisanga isithembiso kepha
bezithakazele zikude, bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bakhona laba bakholwela kulezi thembiso. Baba nefaith ukuthi kuzowenzeka. But lithi iBhayibheli ngemilomo yabo bakhuluma ukufa. Lithi iBhayibheli bonke laba bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izithembiso, kepha bezibonile bezithakazela zikude, bathi hey ziyeza bekholwa, kepha bakhwazanga ukuthi bazithole, bevumile ukuthi bangabofokazi nezihambi emhlabeni. Into eyenza ukuthi bangazitholi, babevuma ukuthi bayini bona, bangabafokazi nezihambi emhlabeni. Amagama asho ukuthi noma ngabe sezingasafikanga thina vela sisibo balelizwe, silangazelela umuzi ozayo, umuzi okhanyayo, umuzi ongaphesheya, sesilangazelela wona. Babengalangazeleli lezi thembiso njengalaba abanye abakwazile ukuzibona, ngokuba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakibo. Jehova wabona ukuthi laba bakhumbula umuzi ozayo, bafuna kuya ezulwini, abafuna kuya ezulwini abahambe, abalindele izithembiso babahlale, badle izithembiso, balidle ifa lezithembiso abazilangazelele egameni kaJesu Kristu. Uma kambe babecabanga ngalelo ababephuma kilo, babeyakuba nethuba lokubuyela kilo. Uthi uNkulunkulu mangabe bacabanga ngokuba khona ezweni, bathi sifuna ukubona the fruits, sifuna ukuenjoya nabantu abazo-enjoya lezithelo, sifuna ukubona amandla wokukholwa kwethu, sidle ifa lokukholwa kwethu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu vele wayezowenza kanjalo, babeyohlala kulo lezwe leli abahlezi kilo, but manje balangazelele elihle kunalelo, bafuna umuzi ongaphesheya. Akusikuthi uNkulunkulu uyarobhana ukuthi uzokwenza ukuthi kholwa uze ufe izinto ungazitholanga, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi esewukholiwe uzibone lezi zinto zenzeka. But abangazibonanga bafuna bona, bathi silangazelela umuzi ozayo. Yabona ukuthi ingqondo yabo yayiphinda iphume la kule faith on the things they are waiting for. Bese bathi hayi sinesifuna kuya ezulwini, silangazelela izulu, silangazelela ukubona khona kwakho, sifuna ukubona izitrata zegolide, sifuna lokho nalo. Badlula kulezi zinto abazishilo ukuthi sikholelwa ukuthi sizozidla, sizozibona. Badlula balangazelela izwe elingaphesheya, because balangazela uthi uNkulunkulu uma ngabe bebafuna ukuzidla lezi zinto, bebangaphinde babuyisele kulelizwe, baphinde badle lezi zinto. But inkinga yabo, umqondo wabo wawuphithizela, ufuna mara sowuphela amandla ukuthi njengoba kwenzeki akungcono uJesu abuya sithathe asisuse. Kwaba njalo. So ke yazi uNkulunkulu othembekile, njengoba kunabantu abakholwayo, bakholelwa ukuthi kunezinto ongeke uzibone ekufanele ukuthi zibonwe ngabanye, wena ozicelile kuNkulunkulu ungakwazi ukuzithola. Kukhona abantu abakholelwa lapho. It is because they believe ukuthi izinto kumele zibe nesikhathi esithize, uma zingenzeka esikhathi esithize then isikhathi siphelile. No, uNkulunkulu uthi if uzoma kholwa ume kuye uzozibona lezi zinto. But uma uzothi wena ngcono ngife, sekuzodla abantwana, sekuzosala kuba, kusho wena lolimi lwakho ulangazelela izwe elizayo, uyadlula kulezi zinto bokholela kizo, ufuna lokho kungaphesheya. Hamba ke uye ngaphesheya, basale be-enjoy izinto. Laba balindele ukuthi babone ukukholwa, babone amandla okukholwa, basale bashumayela ukuthi sikholiwe, simbonile, sambona uNkulunkulu asenzela egameni likaJesu Kristu. Haleluya. SinoNkulunkulu bazalwane ongeke azasiyekelele, ngeke adlale ngathi. uNkulunkulu osiholile. Yabona into emenze ukuthi athi I shall not die kuze kufike la, it is because bekazi ukuthi there's a delay somewhere eyenzekile. So I don't want them
ukuthi bahambe bayongisola ukuthi ngiNkulunkulu ohluleka ukubenzela ngabe sengiyavuma ukuthi bafe. I will keep them safe so that they may know my faithfulness, that I'm a faithful God. I will keep them until they see the promises I have for them. Sizozibona bazalwane lezi thembisa uNkulunkulu asibekele zona. Usibekele ukungafi, wasinika ukuphila. Ngabe kudala saba ne-obituary yakho sadlula sayikhohlwa sabasa ngayo, kwangena yomunye sabasa ngayo, sangena yomunye. Ngabe kudala kwenzekile, but God wanted to show us his faithfulness, and this is the time I declare in the name of Jesus Christ, this is the time where faith yethu kumele ukusebenzela unhindered in the name of Jesus Christ. A new thing engavinjwanga nengeke yavimbeka izowenzeka egameni lika Jesu Kristu. Kuzohamba lo ofuna ukuhamba ngoba yena bona ukuthi no, I'm enough, I no longer need these promises. Nkulunkulu akasibusise, but okusalayo we are going to see the move and the hand of God phakathi kwethu as things are beginning anew phezu kwempilo yethu egameni lika Jesu Kristu. Besibekelwe lokho. We are not better than other churches ukuthi bebafa abangcwaba left and right ngoba bona banjani, kodwa it's because of the promise that God gave us, and he wanted to prove to us ukuthi angeke ngavuma nife ningabonanga lento enginibekele yona. Ngivimba ukufa, for I want to prove to you that I am God. I want you ukuthi nibe izibonakaliso ezweni eniphila kilo, ukuthi bakhona abantu abaziyo ukuthi uNkulunkulu uyathembisa izinto zithule zingenzeka. Vuma uSathana, vimba, vala enzeni, athule uJehova, kanti uyazi ukuthi ubeka isikhathi esithize. That is why we didn't die. Hallelujah. You were enough for the grave. Old enough for the grave. Uma ngabe ne baby yafa, now you were old enough for the grave, but the Lord kept you ukuze ekugcineni kwazeke ukuthi kunoNkulunkulu okhona ukuma nakusiphi isimo abalonda bakhe ukuze azibonakalise enguNkulunkulu ophilayo. Asimethembeni because uNkulunkulu usitrustile. Kunabantu afanele bamthembe through thina. Sizoma sibatshele ukuthi we have seen God. Simbonile kuvaliwe kuvinjiwe, uSathane ebhalile efungile bophile, sambona uJehova sifihla, sambona sivikela, kushiwo kukhulunyiwe, sambona uSimakade efohlela impilo yethu. How can we simdele lo Nkulunkulu ongako owenze kangaka ofuna ukuhlubuka from now? It's up to that person ukuthi yena sofuna ukuhlubuka manje ubone ukuthi yonke lento it was null and void, beyizeleze. Kodwa umuntu owazi ukuthi I've waited for the Lord till this far, lo muntu uzomnamathela, nguye ozofakaza, nguye ozoba isibonakaliso so that God can keep his people. Bamkholwa bamethemba abenzele kahle, andlala itafula phambi kwesitha, babona amandla nobukhulu bakhe. But you have to believe in this God. Methembe still, kholwa still. Ungacabanga ukuthi uzokurewardela ukuthi ngoba bowukhona ekuqaleni, but he expects faith from you. Believe in him. Kuwe it's gonna be easy kudlula lo muntu omusha osazoza ezwe ngamandla kaNkulunkulu Elohim. Kuwe ku-easy umbonile, wabamba ngisho nokuphila kwakho umbonile, akavumanga ngawo. Some of you, they've been through thick and thin, bambona uNkulunkulu enza umangaliso phezu kwempilo zabo. So wena ungufakazi oqanda ikhanda, stand firm and believe. It's for those who believe. Kungokwabakholwayo abazokhuluma begcwele ukukholwa ukuthi ngiyamazi umhlengi wami, ngiyamazi lo Nkulunkulu, ngimbonile lo Nkulunkulu, azangasirobhe suke nathi kuphi until now he's doing a new thing phakathi kwethu. He's gonna be faithful, for we know him. Akekho umuntu ongakwenza wazi umuntu ngaphandle komuntu omaziyo lo muntu. Nguye ozokutshela ukuthi lo muntu odila naye yilo muntu so. God is expecting us ukuthi kulabantu abazoza la, God is expecting you ukuthi you'll be telling them ukuthi oh relax, wait upon him.
Look at him. Focus on him. You will see him. Ngimbonile nami, simbonile nathi. Elohim simzwile, sambona, ubonakele manifesta nasempilweni zethu nanamhlanje. He will never change for you. He will be the same God. Lo wayenguye kithi izolo namuhla naphakade unguye egameni likaJesu. Hallelujah. Ungafuna ukufa, ufuna ukuphila and see the goodness of the Lord ezweni lophilayo, in the land of the living, to see God emuva phakathi kwethu egameni likaJesu. Hallelujah. It's not yet over. I say this is the beginning. Hallelujah. Egameni likaJesu. Qala uzobona izimanga wena, uqala kwezinto, uqala kwezimangaliso ngoNkulunkulu esimethembayo egameni likaJesu Kristu. Sizophakama simbonge usimakade uNkulunkulu owenza kahle empilweni yethu. Sizombongela ukuhamba nathi. Hallelujah. Sizombongela ukuhamba nathi ngesikhathi la khona kuvalekile kuthulile, bese siphinda sithi yebo siyakholwa kulizwi lakho, qhubeka uzibonakalise nakulesikhathi sokuzibonakalisa. Yes Father, ngenze ngibe ihlanya, ngikholwe njengomuntu ongenangqondo, ngikholele entweni ezinto mangithi ngiyakhuluma bangathi lo uyagula lo akasayazi uNkulunkulu wakhe sozomhlanyisa, akasayazi lento ayifunayo. Yini nje why umuntu uzocabange lokho? Ucabangile because God wants to do it. Anything oyicabangayo uNkulunkulu athi kholela kiyo, ufuna ukwenza, ufuna ukukhomba ubukhulu bakhe. Ungafuni into efana noyomunye, ufuna into uNkulunkulu afuna ukuziveza ngayo ngawe. Hallelujah. Ufuna ukwenza ngawe, ufuna ukuziveza ngawe. Eziyizinto zokuthi masicabanga ukuthi utshela umuntu amangala ukuthi lo uyagula, lo ucabanga ukuthi unani, makasijike uthedwe nje ucanga ukuthi unemali yokwenza lokho. Yazi abanye bayaphupha man, yazi abanye bajabula blind. Akwehlise, akubeke phansi, kodwa ngifuna ukutshela ukuthi we serve a faithful God. Lokho akuhlebele kona, kholwa uzokubona kuzokwenzeka. Ithi Baba ngiyabonga, you have been so good empilweni yami kungenzeki. Namanje I raise my faith for greater works, for miracles, signs and wonders. Hallelujah. Isandla sami sivulekile esi faith to receive whatever miracle oyibekayo isandleni sami egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Sizohlabelela bese siyathandaza egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Ungesabingi na